Mardani خیلی کردم نه وقت اون نفتا بگم او چه هم حقیقتوی بیزه کرده داشتم ато Билол ҳам хеле дашном мекунад. ҳолат қарор дора. Фай фарзанди якумтон ҷанг рафтагӣ ваям двойное гражданство доштан ки Билол? Давай гражданство надошт. Вай гражданство Россия надоштан? ай тарафи чи? من ویدیوهایی که میگیرن ایدرنی همون اوکراین پارتوفته هستن بچه‌ای که در حقیقت جان شده خطره برای ملت روس جان داده استودیان که زش چی با تاجیکای برای ملت روس جان میته به خاطر کی و گراجدانی روسیه ای وقتی که گراجدانی میگیری سوگان فای فرزند якумтон ҷанг рафтагӣ ваям двойное гражданство доштан ки Билол? Давай гражданство надошт. من قسم میخورم که در پستی بلندی روسیه دبر ҳамин ҷои фахрае ки шумо рӯз пропагандировать мекунед ҳамин корро. ҳамин ҷои фахрае. Билол шуморо лату кӯб мекарда бошад дадими девор рост карда масад туда суда ҳам хе гапо. پیشک کی تر در کنج خونه مستکو آتش همو خیل دیدیم آتش میگه که بچه مرا میزنه دروغه یگان بر مورا زداجه رسه چیکار کرده خودش همین ماشینش قطعی گرانیستن میره میام خودش کار کرده یاد آتش میگه که بچه مرا میزنه دروغ میگه آتش زده آتش زده دروغ میگه تهمت کرد. ҳама салом алейкум бардор хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Рубрикаи ҳаёти муҳоҷир бо Билол. ин ҳастай ширкати Парвоз Авиа. Билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас, ҳамчунин гузаштани граница тавассути ҳавопаймову мошини майда. ва ширкати Шифо ҳиҷома масаҷ, фитобочка ва дороҳои гиёҳӣ, ҳамчунин лавозимотҳои динӣ, китоби Қуръону ҷойнамозу тасбеҳ ва ғайраҳо. Рақамҳо дар болои экрани шумо. давоми ҳодисаву корҳову воқеаҳое ки бо ин бародар рух додаиста буд, шумо медонед мо байнда як павза кардем ба хотири ҳодисае ки дар Крокус Сити шидак, лекин ин кор тамом нест. Ман дар аввал шуморо гуфтагӣ будам ки ин кор я намуд кашае ки ва албатта бародаро ҳар як одаме ки дар ин бора дар ин барнома гап мезанад нисбатш ё ки ҳар чиз дигар, шумо ама набинед барнома озодае. ҳар як кас, яъне ки одамое ки дар ҳамин история нисбати худшон ягон гапи лишни аз тарафи Билол мешунаванд ё ки ягон чиз дигар, шумо ҳам метавонед ки баромада иштирок кунед. Ман дар барнома тарафдори як каса намекунам ё ин ки як каса сиёҳ намекунам. Барнома ҳастай дар ин ҷо ки шумо соҳиби канал маем, шумо метавонед дархост кунед, дар барнома иштирок кунед, гап занед. Всё просто. Суҳбат мекунем. Имрӯз мо суҳбат дорем бо Билол ва бо падарашу ки бо Апаш падараш ва худи Билол. Салом алейкум тага. Созен хубен? Шукр Ахмад наша Муҳаммадҷон. Шумо падари Билол мешинед, правильно? Алҳамдулилла. Хоб, амура метавонам як камтар хушрӯтар экран ки Билол? Ку? Камтар, ана. Хоб. Номтон чи ака шумора? Нома Қурбонмурод. Хоб, беҳтарин. Тамом, метавонед нормали қапиша? Дидем. Ки Билол метавонед дар пеши нормали спокойна қапи мақсад хитам анам хело мешава 100%. Хоб. ҳозир гап мезанем ба тага якчанд масъала да Билол қатимоз ҳар мекунем, баъд ҳамин байнда гапҳои худтонам дар кор мешавад ба хотири оне ки гапҳое ки гуфтагиянд мисол ба зарари Билол дар ҳамин ҷа шуморо ҳамчун шоҳид гуфтагиянд ки мақсад медонанд чӣ мекунанд, яъне ки Билола ҳамчун одами муаррифӣ кардагиянд дар байни ҷомеа ҳамин айни замон ки ира ман на тасдиқ мекунам на рад мекунам, мо намедонем, лекин ҳамин хеле муаррифӣ кардагиянша ки гӯё ки ира падаршам ро гардондагӣ бошад, дигаршам қатъӣ ҳеч гап намезанад. Карочи як одами намихеле маради маъракашидаги одам гуфта муарриф кардаистанд. Дар иҷа ки шумо гап занен, мо аз даҳани худи шумо фаҳмем ки ҳамин хеле ҳаст ё ин ки нест, ман фикр мекунам беҳтарин кор мешава ва мо ҳам мебинем ки шуморо дар айни замон ҳеч кас ба ин кор маҷбур ҳам накардаист. ҳам хеле аст? хоб, яъне ки гап мезанем ба ки Билол основной чизе ки ту мехостӣ дар ин барнома гуфтан. ҳозир ман хонангиҳо просто вақти ватан муайян соат дера ман як ду слово инҷа қуш мекунам падарам, мисол ки уже соати химон вақти чизое ки дар бо қатъи падар гуфтан дорӣ, гап занем буд кунем, падара ҷавоб тебрава. далери дар бораи антошка мардум ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ инора темашона гап зану буд чун ки тагара ҷавоб тебрава ба дал худ бо далчи гап мезанем. дар бораи ки ҳами ато гуфт ки рафтан ями янгай ман рафт как бута пила худаш гирифт пил дар номи як одам ду одам меши намедодан
اونجا فقط دلیل نماد خیلی کنکری نبود داشتم ینگمونم بیاره ابونم کاغذا بیارم کاغذا دست ینگم نشون میدم نامی دو آدم ایپل چه آنتوشکا اینی اتواک نامی زنش تا بود شما میتونید یگون خیلی میره تصدیق کنین که میزویشن در یک نامه برای که من را گفتم میزویشن را میگه همه را اوجا مرا برآوردن کاروچی نمیتونه شما تصدیق ابرد نمیگه پر میتونین کرده نه وای آدمای واینیان وای ما رو نمیتونه وای در زایشان خودش وای همو افیسر وقتی که مردا رو 2 هفته 3 هفته ندادن مجبور شدیم ما گفتیم که ما پرستال کردن که ما مسئول کارکنای نمی دیاسپورا همینجا فلانی همین زنک دمو آورشات سگل شما برای چی شوهر مردگی همین رو نمیتیه وای گفت که وای باید زنش اینجا بیاید اما همسرش بیاد زایشان دانم همسرش ما همه شفامیم ادریس قادریس همه شفامیم چخل گپ پویز خطیب گپ پویز چخل گپ اینجا نگه توجیکستان ما خودمون مردا رو با توجیکستان میبریم ما خودمون ایران شده خودمون گور میکنیم اما آدم گفت گپ نیست انا همی زایشان ده یک آدمه اگر در زایشان 2 آدمی بود ده دویمگی آدم پلا نمیدادن اینو را وای به اینا میدادن وای پلا گرفتن روی کردن چون پلا پاکت قدودگی اینا خوننگی مو وای کمش بعدیش که این زنک مرا گفت که پلا پلیشیزات کردگل اما کی شما با توجیکستان با پلا اینجا گرفتگی نیستن وایو پول وای پلیشیزلینی وای نالیش نیش کپل نمیتیا پلا گرفتگی نیستن داش یه تام افتادن ده به ایدان پدرم پرسید من چی نمیگم بخدال صحبت نکردم در بوریس ادبر صحبت کردم پرسیدم نه که من نپرسیدم پدر بیون خیلی پدرجون تو در خود من خیلی بیمار پدشکا که گپ زن و الله که الله شویده ما داشت نماز پرامو نمیمون خودش منش گپ زن یا چه مرا رد مالیکا کردن که زدن ظلم کردن این پدر موز خودش همین تاغا کو با سخن شما ورسیا شما را یک بار بشنویم کو در این باره شما چی گفتم میتونید بعد ما در پلی تلین سوال میتیم شما ده همی سومی همی نتیجه همی کاری سوم این مینا مقصدی سوم چی گونه شده گه پولا کی را دادن پول برای کی نویستگی بود پولا کی روی کرد کجا روی کرد چه روی کردن نلی چی روی کردن بعد از روی کردن چه شده می کار کی گرفت سوما پولا آکاجو پولا محمد جان روی کردن مو راسته ای سارا تو رفتن ما رفتن زامنو کلون بایا هجوم میگوتاره بایا یا موشن قطع رفته ما یا موشن قطع رفته همینجا ساگاستیسته هم کاغذا را پول کرده و اون روز کامرا را استعمال کردن گیری توغری خوشلو بناویسن که دست مند پول در نام دو کس بوده پول نام کیو کیده انا همی زایشان ده یک آدمه نام بختیار ده نام کلون قطع بختیار ده بود بختیار کیه؟ بختیار نام داکیومنتالی نام بختیار ما یعنی که بیلولا نام داکیومنتالیش بختیاره خب کلون ده بود بیلول رفتاری نیست اونجا ما رفتاری موشن заказ کرده رفتیم در خود سالات در گاستریسا جگلوسکی نمید گاستنایشان اتجاه بود در آمدیم هر یک سخن هر چیوش نشون داد دست مونده زن پول کرد قوضا را کلون دست موند 5,170,050 سوم پول داد همش 50,000 پشکا بود یعنی که سوما شما نلی چی گرفتین؟ نالی چی داد وای نالی چی داد همش 50,000 بود نالی چی بود پولا اینجا گرفتگی نیستن وایو پول وای перечисление وای نالیش نیش کپل نمیتیا همین پولا ما یا تانگاشا گرفتگی نیسته کی اتو میگه که پولا روی کردن تاجیکستان شد قطعی رویشون کردن کو یا ای طرف پرزیدنت ای پوتی داد ما وقت خود ما مالکن زاچین نه استدینگ بود مادام üç بچه‌م زنده نشد و پولارا همش کلیم گیری در پاکت آندو این بیلول نبود این آنتوشکا و دروغ میگه و ماشین میکرد وای میگه که پولا رویشون کردن میگه دیگه موشن قطع رفتن و دیگه موشن قطع اومدن با پگاش بود دوست پس آنتوشکا پیشم خونه ده بچه من لیزن قطع زنک بود ما در خونه بوده شتر بوده همین نون کرده بوده دو فوچه پرسه که یا تو اومد بود بیلون زن آتو پیش اوچاش داده اوچاش کوچه پس اوسا باید کیره چله کرده گه آنتوشکا را بچه خاطر زد بچه مقصد زد بچه خاطر اپو اشته بود در خونه بوده همین بیلولا کش کرد بیلولا زدگی های تباچه پیش خونه همیده که هم کلون خودش دیدگی های زمین در غلطگی های بیلول اوچاش خوش پرسیدگی چله کرده اوچاش بولای بیلول در خوش پرسیدگی های
بچه‌ما زده کشتیم با زنها که نواختری اونها سباس هر چی بسد نواختری و که خودش در کشتن و خر بگه با چی خاطر بیلال میزنن؟ ما یگان سر بیلال قدی جمع خوده و چند قیل ماشیناش گریستر یا آدمای خودش اومده گریستر پولش دادی نیسته به داویر بهش به کوکس همین ماشینا سگ بچه‌هاش اومده هوای گریستر یا ماشینا با چی خاطر که عطا بیلال میزنن؟ اوش یانگر دامجون زمان بود هم چیکار برداری هم پیش همین ینگر مرا فلان کرده گفتم بر همون همین ینگرش خودش زدش همین لواکش کمک خون اومد تو دون خدا اگر مر باشی تو بر پدر دلت همین تا خون اگری شاکید های کار روز کنید خونه را همین زنک خب ایرا خیمه ای خودش میپرسم همه چیزی را که در چی گفته نامشون نام هر دوشون بود بعد چه خیلی شما را سوم دادن که در اوجا بیلال حضور نکرد در حالی که در نامش بود بیلال نرفته بود ما پیشکی ما زدگی بودم ما برانیسه رفتم ایوه یک روز پیش ایرا زدگی چیکار کردم نه همزوش که ما را دانو سنیاک بود ما قدی زنک رفته بود دخترچم رفته بود و یا 4-5 کس اومدگی بودم دور آمدم پولا کلین گریزی شو کردم در پاکت هم دو همش 50,000 بود ما یا سنگه گریستری هم نیستم یعنی که بیلال نرفت با خاطری که زدگی بود انا پیش خانه زدی دروغ میگه واسش زده واسش زدی دروغ میگه و تومت کرد بچه‌ها رو به خدا با ما نمی‌کردم همین بیلال خشم جا پیتوخ می‌کردن برای یک روز تو دون خدا آتش پیشکه که تر در کنج خونه میستکو آتش همو خیل دیدیم چشمای جوان مردا کور شدن این پدر نعلت حیوان همه را همین اخمق کهیست است آتش میگه که بچه همه را میزنه دروغ میگه واسش زده واسش زدی دروغ میگه و تومت کرد امیر تقا شما چه فهمانده میتونه که در حالتی که در همون زویشن نام بیلال هم بود در حالت حضور نداشتن این چه خیلی سوم دادن ما خودم چشم خودم قد خونده بابا روز فهم خونده هر یک قومش خونده نه سوم چه خیلی دادن تقا در حالی که نبود انا پولا داد مرا هم روز گفت زیر ریشه بود تو کلون خونه ریشه در حالت حضور داشتن شما همچون پدرش ما بودم زمین بود اونجا دور آمده وای کلیم بود اونو و یک تا دیگه حجم بگه یک دارش شالو بگه وای بود 4 کس دور آمده هر چیز کامرا استعمال کردن گیری اونوز bu yagon kas çakkan neşe kulotanda yagon tobar zorunda mora gazan bu nereye sıra rume bağlıyorum lan bu sana dedi bu Понятно. Allah'a selam Muhammedciğim انا نشاط چیه تا بابا جمعتونی نشاط چی گپ زنی وای عطا خونه اومده باشه تو در بخ ترسیده لرزیده استودیو شما را زدم هم یگون دفعه شدم ویدیو تماشا کرده باشید دام باین هم خیلی گفتم که بیلال میزنه و تو چه کار میبر میمونم اونجا گفتم به خودم گپ زدم پیشکه که تر در کنج خونه میستکو آتش همو خیل دیدیم آتش میگه که بچه مرا میزنه خودم هم نشدم چی فکر میکنید لارین بودا کار نه حال این دروغ میگه که وای فهمو این پروس را دی معرکه کردست او زمیرا انا نه بعد نه هوج ای واقعا وای اومد خونه اومده باشه شما در بخ ترسیده خواب بوده با ما برده شما را لارین کار میموندم شما را زاده پول کنم میگفتم نشد همین حال ما درباره این تما اینه که الله شده قطعا صحبت کردم نشد تما اینا محمد نگاش کنم الله شده ما قطعا قدم صحبت کردگی نیستم وقت ما فقط دلیل دورون در نشد انتوشکا ایره الله بخاطر پدرم گوش کنه باید خیلی جواب امی تقا در همون ویدیو گفتگی که مثلا در گفتگی که در بالای کاک بوتو که بیلال شما را لاتو کوب میکرده باشه در دمی دیوار روز کرده مثلا تو دست هم خیلی گپو پیشکه که تر در کنج خونه میستکو آتش همو خیل دیدیم آتش میگه که بچه مرا میزنه دروغ یگان بود مورا زدگی هسته چیکار کرده خودش همین ماشینش قطعی گرانی نیستن میرد میام و خودش کار کرده همین شما چه فکر میکنین تقا که همین کارویی که نسبت همین کرده ایستن اگر که دروغ باشه تهمت کردن و این قدر جبر خدشی مقصد از همین کارو در چه برای چه خاطر نسبت این خیر رفتار میکنن اینجا پولی کلون اون پایین بود
Yo puli kalama دیدم هر روز خونه می اومدم او زور شما بگم اتو میرم زور ایوارا بگم مرا زایبت کرد بودم کلین یورو نوقتر میرم هر روز سگ بچوش قطع می اومد پیش شما میومد میرفت؟ الان خونه کدو کوارتر خونه میرده همینجا می اومد کارگاه چوکا می اومد میرفت خانه اگه نه اون پدیز پایدا میسودن مرا پدیز پایدا میسودن اومدم قسم سلام کردن نیستن ما کم کمی خیلی دولت دورونده دورو خورده یونگوش کرده نشتو آه دور اومده نیستن امی وقتی شما را به سر پول روی کردن این اتو هم رفتگی بود به سر پول فایرتون کردن رفتگی بودن یا هم یگان آدم یا هم تو رفتگی نیستم ما رفته بودیم زنم دخترشم رفته بود و یا پیلون آپاش قطع دیگه موشن قطع رفته بودن من میشیدم چه خطی میرفتن چوا هم خیلی کردم باید جدا شدم اوجه پیشه که خطی اتو اگه گپ خبر بود نمیدونم و یا دیگه موشن قطع رفته بود دیگه موشن قطع رفته این سوال ما خودم موزی پدرم پرسیدم ما نگم که مثال بود چه رقم خودم سوال دادم بودش باید نمود تا چی درجه نگید که با مثال که اگه کسی و یا دیگه موشن قطع رفته بود دیگه موشن قطع رفته صحبت اخیرا خیلی هم پختگی میکنن صحبت چون میپذوننده اینا که والله که روی رشاد اینم که ما یگان تمای شکی که نم گپ زدم گفتم تیار شد دیگه دم پیرو میکنن ما یادم چندش مید ما رفته زنم رفته دکتر و یا موشن ده چور کس بودن یا هجوم میگن یادش موندگی و یا موشن قطع رفته ما دیگه موشن قطع رفته پولا ما بسیم تمام دو کس بودن پول خب پلا کی گرفت داد شما گرفت داد که برای خودشون گرفتن شما را دادن پلا کی گرفت دعوا داد همچه چه خشک با بوی جو پولا ایسوکا دمی اورس ایسوکا پولا ما اتیز بود تیستاش ریشای بود بعد چی ریشت کردی چی میننی برو چی گفتن در پیش آدم بودم پیش هم کرد دیگه بود افتاد اوتاش بود ریشای بود چطور و پولا ما وقتا هم پولم در خودم نیست و در فرزم در کور بود هر بخواه خودش بگونه نیست دختر اقامه بخواه مرتیه در یگون سون یگون سنجر نداد هم پلو را گیرید 5,000 یا 170 سون 70,050 سون را گیرید در پاکت هم دو و یا برو آمدن دیگه موشن قطع رکن هم موشن خودم قطع آمده بله خیلی هم کاری سخته که در حالتی که یک فرزند از دست میتی با دیگر فرزندم با خیلی پرابلم با دیگر کنن که حالا ایش هم مثلا در دمی همون حالت قرار داره فای فرزند یکم تون جنگ رفتگی وای هم دوینوی گراجدانس داشتن کی بلو دوای گراجدانس نداشت وای گراجدانس رسی نداشتن ای طرفی چی همین جای فخره که شما روز پروپاگاندی رو ود میکنین همین کارو همین جای فخره وقتی کمش تاگی بود زندگی ما وازبین بود ماشین پرستوی داشت ما ماشین 4 دامه داشت ماشین 7 دامه خیلی ماشین مارش این شرایط نداشتم زندگی ما فقط گروز چکین خیلی کار میکردیم روز دیگه بعد با مثلا ما اوج کار کرده با اوج با پخستون وقت ما فقط گروز چیک بودم زندگی ما وازبین بودم وقتی تایم رفتگی که شرایط چی بود ما اوج نه با پخستون سر اکم چیکار کنیم بچه‌ها پاستر ما پول روی میکردیم چی پول میگفت تلفنش پول میمونده درباره یک چیزی که همه در ویدیو همو کیشون هم گفتگیان اتوشون هم درباره این همه مسئله ینگش دارن با گفتگیان که گویا که شما خودتون هم همه کارا میدونسته باشین و چندین بار مراجعت کرده این ینگش گم شده و شما هم میدونستین که همه بلال دزدیده شه و همه خیلی کارهای بد نسبت ینگش گویا میکرده و شما همتون کورسی بودین از همین کار و شما خودتون مراجعت کردین که بکوبان بیوان شه و او رفتین یافتین در خونه یا هر دش بودین سویتی خونه گریون تو دست دودا مقصد هم خیلی کارو آنها اگه اوتای نمی گپ گاوزن کاغو تمام مودن ینگا و زدن بودن و خونه دا پولی بجوید پنده خو میتونی تیما دا چی میگه همش از برای الله گاوزن مردم فهمه بسیارش میگه که بلال نه حرام گردی دا کی خیلی معلوم چی شرمندن چی بسیارش کامنتر ما خوندم ویدیو را نسام بلی اینا پدر می همش از برای الله کسی که نه حق تو سر امش الله جون شبیه خیلی که کسیو چکی مرض کون چی نودام باشه من نصیب پدر مادر من دینا شمار که دستانی بوم برمو ینگش گریسته برزه قصدی خور رفتگه نیسته این خونش عدل بود ما عدل نبوده و عدل نبوده کنه ختم بود ما ینگا ما سوزی مادرم سوزی اپام گرماد میکنم با گوداکو اکم مرتا تو ریکاریسم چی حالتا بود نه که هوا هم خیلی کم داکیومنتو گوداکو قرم کنه ندادم ما را زدم و داکیومنتو یگون گوداک ندادم
дар хонамон дохил ягон байни мои хеле фикри хаёли безеб набуд вообще. Ман кор мебурдам даши модар қати ангам ман видеом да гуфтагиам даже рашк мекардам одамо заношон роӣ мекардам гуфтам ягон кас нага ки ҳамин бесоҳибанд ё ки ягон кас гап ҳарф ягон фикрои ҳархела медасарам рӯзе намешид такси қадима хидам закас мекард меомадам بعد در شد که میو گاب زدن نشد کارتون نشد خیر پول گاب زدی چی گفت چی نگفت خیر نشد کار میرفتن چه میشیدم یا ما نسند خود میبردم میوردم و تا میره نشدن کم خیلی فکر شما پولتون اختون میگیرسن یا که بیلال بعد یا پیمدم پول داداش زانم میوار کار میکرد پول داداش نمیدو این پولش کار میکرد بگو میده یاردن میکرد خانه دا вообще ما یگون پول شما را هیچ نگوی با قرض پول خودم وارد دادم ما شما پول طلب میخرادیم یگون همین حیا دا вообще نه یگون گرفتاری نیست مورا زده یگون بود که گرفتاری نیست زدن و شکم ایله و زدن و چیزی کسی اولاد یا تو دا یگون ایشما حیا دا ما پول گرفتیم вообще میگفتیم که نمیدونیم یگون هم خیلی فکر خب ایشان یک مسئله دیگرش هم یک سوال دارم تاغا بعد دلنش اگر بیلال داشته سوال میتونه داشته باشه اگر ما شما را جواب میتیم یک سوال دیگرش ما خیلی هم جالبه درباره янгаш мақсад агар ки ҳамин херафтори бад аз тарафи билол нисбат ба янгаш набоша барои чӣ хотир янгаш қасди ҷони билола мекунад ин барои пул будохт пула ма нагирм айсарш бехай падарам гапам хадош ё ҳамаш барои пула муҳаммадҷон яъне ки янгашам баъд ҳамиҷода шумо фикр мекунед таға ки ҳарди ҳамин ду кас нигоҳ кунед тағаҷон ҳамин ду кас дар як лини рафтесиям мақсад мегирем ҳам агар ки ин хел бигирем да аз ин точка зрения агар бигирем ҳам кори ато ҳам кори янгаш ҳардушон як мотив доранд як мотив ки мотиви основной сум метавонем мо бигӯем ки ягон хел рақобат ягон хел маслиҳат байни атову янгаш боша ако уша намерам ки муҳаммадҷон уша баъзи пула гирифтан чӣ накарда боша изнаша ягон гап ҳастайда билола зада 400 пул ҷиса документио буда кора бисиса барое ки агар хел фикр кунем нигоҳ куненда шумо агар ки билол кира атор агар тамоми корошу заданушу бадном кардан дигар корош ба хотири оне боша ки билол сума нагира пас янгашам билола қасди ҷонуш кунад ба хотири оне ки сума нагира пас нигоҳ кунед шумо ки ҳадафи ду одам як чиз мешавад правильно вот ин амака ман 100% намегум бародаро мақсад примерно мо метавонем ҳамахи фикр кунем ин саволе ба падараш ки мақсад иё будан дар оила аки ин падар просто син солиш калонтарай раки мо ёштарем бима гап занам ин 100% ами дурак маълум ай худош вай ки 2 миллион чанд қарамада меду 2 миллион намеша ки 800 на авошора бутя тест корш хал шав ин хуб неста вайда вигидна ки барои му пула хурдану рафхча гоён чикори кар накар ин аллоҳ медона ӯ медона мо нашутиш ами ира будон ки то як ая даст овоз намета то ду даста ба иш назани овоз намебирояд беган ки дарё 1000 давр дорад дам намезанад мир як тихм мекунад 1000 нара мезанад и просто ай момент истифода пула дидан ами айдимш гапзано пайдо шид ки бая дона тихм намегад дус мекида ҳамода метен ай гапзано айдимш буромада нара задистиям просто мора зада мора байни аҳволо овардану нусрат аз ҷониби аллоҳ мо просто такя ба аллоҳ мекунем аллоҳ ина иншоалло ризқи моро метиҳад не ҳама кор ҳар як чиз фош мешава ҳар як чиз фош мешава чироно чошо дурӯ лист буда задаган ира пистолет монда пистолет монда задаган о билола худуш медона ансон ҳамаи чизоро билол нақл кардага лекин вақте ки ӯ баромадан ӯ меган ки ин гапое ки билол гуфтеста ҳамаш дурӯғай якта ба якта айсар гап зота навбат қад гап баъд ами тора медост дарш пула гирифт мамхи ато омада ам хели камедаш зардаи хели кара навоқта онна сабугом очо ам ақалтой безе камедаш дар ато билол ам хед дашно мекунад инами пеши зара пеши янгасам ва пеши модарам дар ақалтой безе ма модари кара халом мекунам мо медони ки ҷамоа ҷо гап занем мустафа туруи рушод ма гуфтам ки ман гапам нагуфт ба пеши модарам ақалтой мо қати модарам ақалтой кардага мора ҷои дар пеши модараш яъне ки билола ато дашном карда ва кӯб кардага
янгам қатчи апаш буд сёмка каристадам бо сёмка дорам мара изареса бо сёмка ханда сёмка караган ҳам сёмка бошад ҳамусо сёмкора биёбен ку ваё дадасти ваёай дадасти ваё дадаст шумо боша ба зарари ваёай не вай анака вай мумкин удалит кардам дасти ҳам қанчиқо дар бароч ки қанчиқо сёмка карамора моро очама гир караган бандито моро задеси анака гута ваё сёмка каристиян хандида исора моро сёмка каристиян я воқео шидага гуфтесам ку асри 21 ане ки ғуломия иҷа хуб давлат просто дар рӯза ташаккур тага ма шуморо гӯш кардам мехоҳам як чанд сухан апай Билол ку дар иҷа гап зана дар ҳамин бораи суханое ки мо гуфтем ваям шинавида ягон рад кардан ё ки ягон чи илова кардан ягон чиро тасдиқ кардан ягон чи гуфтанӣ бошин агар шумо гуфт апа истора салом алейкум ва раҳматуллоҳ Muhammed Ali Ataş'tan Marok'ta çıkarlar. ота шумо ота мардум қас салом алейк не шумо да вақт уже дери бачдаге як шаб бо хайротун бекунем иншоалло ки агес оз бе апаҷон бес ки хуб бобоҷи гап зана бобоҷи ки салом алейк не хай хайра хуш кине бо хай шаво дер буд хай хоб бедор кане хавлу буд Çile bana Bilol tuhmat karşı var. Abad ami pul tuhmat karşı. Yago Bilol Çin'de Keş o çaşta lavokta kapı bizden lavokta zadagi var gursa. Gardiyan zadagi lavokta. я гане бобоҷи записи телефони очамам шикастагира биёред ам адел дронго очама прот каса ки сагои ханидаи сунам да пеш саго анамура чиқа биёвем метонем анамура записа биёвем дар дури халгане ки очам теста буд дар дури халгане ки дар ҷо очам теста буд ку ё дасти не очам меган телефон дар хона мега дасти ҷано да буд ҷано агар бо ҷағораге гуфт соз мекунад ки нишон медоду экран сиёҳ шудагана ки нишон метагу хуб хай тағаҷон панотон ба худо шуморо вақтон хела шудай мо шуморо ҷавоб медиҳем дар чи бо қатъи апа суҳбат мекунем чи очам оз ина қуш кам чанд бор нагири вай да чия ина оз ма қуш ба борига қуш кунем ша оз я борига ина қуш кунем очам аку бигира зур анам барум чи ки майла бобоҷи алло ҷазои хар тобите ки бо чизе ҳастанисе хайр иншоалло ки давогӣ бошед из айдаси